Jono ko leno fu ete ko joni ko joni sa yimɓe ɓe no feewi ngam moƴƴano hannde mi annda ko ɓaynande programme o sanri hannde yimɓe ɓe naati moƴƴano yimɓe ɓe noddi men ɗo ha mi faalama ɗanninde téléphone ji ɗi anndu ko sa fuɗɗetake de inchallah joni en darde ɗo haray abdallah ɓen noon haray naaɓe gotum nani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبتم جميعا وطاب منساكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه صلى الله عليه وسلم في جنته ودار إقامته إنه ولي ذلك ومولاه haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam miɗo salmina on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna miɗo toro allahu subhanahu wa ta'ala on moɓedirɗo en e hoore o aduna mo anduɗen o jogaki valeur ka Allah yeru embere gabitawol sonsoliwi yo moɓedir en da'iman wa abadan e hoore kulol Allah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala ɓe wonɓe heɗade nde yewtere ɗo yo Allah on waɗanɓe hara joddi muɗum hina hay e hunde si wona hara ko naadede jannatul firdausil ala haray kadi ko hikkiɗon inchallah no andirɗon noon ka programme o haray hinamin duwano waɗugol yewtere nden ko ceernoɓe meɗen tedduɓe ceernoɓe meɗen andaɓe ino maki oustad abdallah ba mombeya haray ɓe humpodiraka inchallah ɗen toro allahu rabbul ibad on yo Allah taw hara kamɓe e ɓeygureji maɓɓe kaɓe woni wo hara hiɓe hoore jam moƴƴere kisiye haray joni ko woni yewdirde on ɗo fiwata e wawu somugol darsu on tun kono haray mi handa mi wawa lontade oustad abdallah ba mombeya haray ko inɗe amen en tu woni gotum kono haray tigi tigi on wona men gotum inchallah kono noon haray inchallah o neɗɗo fof neɗɗo o nandintinto e moƴƴuɓe ɓen miɗo toro Allah yo Allah waɗi en fof meɗen jeeyaɓe moƴƴuɓe ɓen haray yewtere komi yewtata ɗo kon na yewtere juutayde inchallah haray ko fii tun andintingol hoore an min wonɗo e wowlude on andintina kadi musidɓe am ɓen heɗiɓe ɓen fof ka on tigi heɗori wo e aduna on kadi haray aɗomi fuɗɗade yewtere komi yewtata ɗo kon inchallah miɗo toro Allah yo Allah hawrindilam min wonɗo e yewtude on ko yaadi e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam miɗo torono on onon kadi Allah heɗiti ɓen yo Allah waɗu en ɓe yimɓe ɓe hino heɗito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe gollitira mawdu yewtere anden
no andirɗen annabi Musa alayhi salam ko tawaɗo e ulul azmi en jowo. Annabi Musa o yewtiduno e Iblis ñande goo ɓay ɓe yewtidi Iblisa annabi Musa inni Iblis haray komi faalete ko ndaalgo si mi moƴƴintina e hakkunde ma an e Adam alayhi salam mi moƴƴintina hakkunde ma an e Allah afwan. Iblisa inni ko honno moƴƴintinirta o inni wo ɓay ko wadduno on koko salinaɗa kon sujjangol Adam sabu ko mawnintiniɗa kon e hoore yamirore joomi nden joni mi faala ya sujjan Adam mi toro Allah yo Allah hon yaafoma moƴƴintino on sa Iblisa o inni o jali o inni mi sujjanaari aade wuuruɗo on ko onno mi wawata sujjirande neɗɗo mayɗo tawi han joni mawnintinare nden hino e makko on sa Iblisa inni annabi Musa alayhi salam ɓay noon an joni ko a neɗɗo moƴƴo min kadi mi waajotoma piiji ɗiɗi. Annabi Musa inni ko honɗum woni ɗum o inni wo ahlaktu nnasa bizunubi wa ahlakuni bil istighfari wo min Iblisa komi halkirta jiyaɓe Allah ɓen fo komi walluɓe haa ɓe faggito bakkatu kamɓe kadi si ɓe faalamalan halkude koye ɓe duumo e wiwgol astaghfirullaha e wiwgol la ilaha illa allah. Yewtere andin no yiilo fii ko wiyete kon tarku zunubi wa tawbatu minha accugol waɗugol bakkatu e tuubugol rutto faade e muɗum. Si a waɗi bakkatu on tuuboɗa ruttoɗa ka Allahu subhanahu wa ta'ala toroɗamo haray yo yaafoye. Haray hiɓe inni wo la sahirata ma al israri wala kabirata ma al istighfar. Bakkatu hun to sokun ala wondude e deppitagol e hoore makko non hara ñande ɓe waɗay kono noon bakkatu kadi o mawnaari haa tawata si a tuubi a rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala on Allah on o yaafotako ma. ɓe inni o fa inna kasrata zunubi min a'zami asbabi qasawati alqalbi haray faggitagol bakkatu no tawa e sababuji ɓurɗi mawnude ɗin ko yornata ɓernde bani adama. Kala faalaɗo yo ɓernde mum nden nde yooru ko yo faggito zunubu kala mo faalaka yo ɓernde mum nden kadi yooru ko yo rento e waɗugol bakkatuji. Wal hazru minha wal ibti'adu anha min a'zami asbabi salama woɗɗitagol e waɗugol bakkatuji ɗin e rentagol e waɗugol boneji no tawa e sababuji ko hisinta ɓernde nden e yoorugol. Allah non no yewti fi façon ji ɓerɗe ka suratul baqara o inni wo ɓerɗe maɓɓe ɗen ko yooruɗe wo hay kaaje ɗen hino hoyi ka ɓerɗe maɓɓe ɗe woni. Allah inni suratul mutaffifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ene ko gonga korni e dow ɓerɗe maɓɓe sabu konko ɓe laatino hiɓe faggitotono. Qala al imamu ibnu al mubarak rahimahullahu ta'ala o imamujo ɗo o wi imamu ibnu al mubarak o ɗo wi wo azzunubu tumitu alqulubu wa yuwarrisu zulla idmanuha ra'aytu zunuba tamitu alqulub wa yuwarrisu zulla idmanuha wa tarku zunubu bi hayati alqulubi wa khayrun li nafsika isyanuha wodi kanko o daari o tawi bakkatuji ɗin ɗum hino wara ɓernde roningol kadi bakkatuji ɗin ɗum hino tawa ko jasinta ɓernde nden kon kono accugol waɗugol bakkatu waɗugol bone ko ɗum woni gurdam ɓernde nden ko ɓuri moƴƴande noon wonkiki jommakki kon fof haray tigi tigi on ko rentagol e waɗugol e bakkatuji. Amma noon Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu anhuma o Abdullahi ibnu Abbas ɗo oɗo ko geɗal Abbas bappirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo o wi o sendi piiji ɗin o inni waɗugol ko moƴƴi kon hino jogii toɓɓe jowi ko tawata ɗen ɗon hino moƴƴani jom muɗum waɗugol kadi ko boni kon hino jogii toɓɓe jowi tawata ɗen ɗon kadi ɗe moƴƴana jom muɗum. Joni noon wosi a waɗi ko moƴƴi kon
haray hiɗa mari ɗi piiji joyi wonɗi e arde ɗo si a waɗoyi kadi ko boni kon a heɓoye kadi piiji joyi aroye ɗo ɗi yewteden fi muɗum joni inchallah o ini inna lil hasanati no wodani moƴƴere nden kala moƴƴere nde waɗɗa foti ko kuugal foti ko konngol kala no waɗirɗa tawata ko moƴƴere haray hino wodanma ɗi moƴƴereji wonɗi e arde ɗo wo goo on diya an fil wajihi jalbugol ka yeeso neɗɗo so woni ko aade moƴƴo yeeso makko ngon ngo jalbay hara hino jalbi tel hara hay so tawi o wujaake nebban yeeso makko ngon hino henti sabu honnum ko woni wadde ko moƴƴi kon wo ɗiɗi on kadi waɗugol ko moƴƴi on wo ko nuran fil qalbi ɗum kadi ko wonay ɗum annoora ka nder ɓernde on tigi kadi si a duumike waɗugol ko moƴƴi Allah waɗante annoora ka nder ɓernde ma hara tigi tigi on o hawrindinte toujours e sawaba tati on wasatan fir rizq sa waɗi woɗɗo neɗɗo waɗowo kadi ko moƴƴi Allah on yanyante arsike ma on kadi sabu ko wonɗa e wadde ko moƴƴi kon nayi on kadi wa quwwatan fil badani Allah on okkete cembe e doole ka ɓandu maɗa jowi on wa mahabbatan fi qulubil khalqi Allah okkete giggol kadi e yiɗede e teddungal e jaahu ka ɓerɗe tageefo ngo sa woni waɗɗone ɗo ko moƴƴi sabu moƴƴereji maɗin Allah on yoɓitere ka adnaga ɗi piiji ɗo jowi ko adi a tawoydemo yawmal qiyamati o yoɓama kadi hara joddima ko aljanna ko honɗi woni ɗimmi fillito o waɗante jalbendi ka yeeso ma o waɗanama kadi annoora ka ɓernde ma o yaajinanama kadi arsike ma on kadi o okkama doole ka ɓandu ma o waɗanama kadi giggol ka nder ɓerɗe yimɓe ɓen hara yiwɗoma wo hino yiɗuma hino teddinma si allahu subhanahu wa taala on o yiɗi jeeyaɗo o nodda jibril o inna jibril min miɗo yiɗi kaarijo ɓi kaarijo mi torike ma yiɗumo jibril kadi nodda ka arshi ton fof ka kammuli ton fof inna wa Allah no yiɗi kaarijo onon kadi yiɗemo ɓe wonɓe ka kammu ton fof nodda ka leyga awa ko onon yo wonɓe ka leydi awa haray wonɓe ka kammugaɓen fof no yiɗi kaarijo onon kadi yiɗemo haray ko ni neɗɗo o yiɗirte e hoore leydi ni woɓɓe kan noon hino yiɗe hara ko sabu jarrabuye woɓɓe kadi no yiɗire hara ko sabu giggol ngol Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko yiɗi on tigi ko noon kadi so tawi Allah on añi on tigi kadi ko ni kadi Allah noddirta jibril o inna miɗo añi kaarijo añumo jibril kadi ewno ka kammo ton kadi awa Allah no añi kaarijo min jibril mi añimo on fof añemo on noon kadi o añe dow ton ɓe nodda dow ton ɓe inna ko ono yo wonɓe ka leydi awa Allah e jibril e wonɓe ka kammugaɓen fof hino añi kaarijo on noon kadi añemo on noon kadi haray hannde kadi o añe wal iyasu billahi yo Allah hon ɗanden ɗum jon noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisul qudusi wo Allah subhanahu wa taala o daali o ewni o inni ko ayyo bani adam womi tagima am jiya ngengel fiya kurkanolam min Allah sa kurkanike lam min Allah mi eltay ko taga ko fof kurkanoma sa salikelan kurkanade lam min subhanahu wa ta'ala mi el ko taga ko fof kurkinte a kurkanto kala ko taga ko fof haray hande kadi yo Allah waɗu en hara ko en yangantoɓe rabbul ibadon ta Allah waɗu en hara ko en yangantoɓe mere joni noon en andi waɗugol ko moƴƴi gon no jogii ɗi piiji ɗo joyi ko honnum kadi mo waɗi kadi ko boni haray ko honɗum e honɗum woni ko o jogii on noon kadi haray mo jogii piiji joyi kadi o heɓata ka aduna ga ko adi Allah meeɗinoydemo kadi bonne o yawmal qiyama wa inna lissayyi'ati andu no woodani neɗɗo faggitotoɗo ko boni kon sawadan fil wajihi ɓaleeri niwre ka yeeso makko ɗiɗi wa zulmatan fil qalbi e niwre ka nder ɓernde makko tati on wa wahnan fil badani e lo'ere kadi ka ɓandu makko hara ɓandu makko ndun hino lo'i tun toujours nayi on wa naqsan fil rizqi e ɗuytanede ka arsike ma ɓittinanede ka arsike jowi on wa buhdatan fi qulubil khalqi e añede e ngaygu ka ɓerɗe jeyaɓe ɓen ko ɗum ɗo neɗɗo waɗawo ko boni ko ɗum ɗo tawata woni joddi makko nin ko ɗum ɗo woni ko Allah on yoɓatamo ko adnal ga ko adi o meeɗinoyde mo lette ɗe yawmal qiyama wa qad zakara al imamu ibnul qayyim rahimahullah o ceernojo ɗo yo yurmede Allah woni e makko o wi wo anna al qalba yufsidu bi umurin
ande de ko bonnata ɓernde hino bonira sabu piiji nayi sa yi ɗiɗo piiji fof a waɗi gotum e ɗiɗo ma ɗi dayino ɗi timmi e ma andu ɓernde ma nden haray ko bonde wo goo on atta'allugu bi gayri llahi ta'ala ko yongitagol e hoore goɗɗum ngo hara hina e hoore Allah kala neɗɗo yongitiɗo e hoore goɗɗo ronki yongitade e Allah yo andu haray mande hun gotum e ko bonnata ɓernde makko nden o faggitike kunɗon wo ɗuɗi on wo rukubu bahru tamanni wo ko waɗɗagol maayo yela haraka on tigi woni o hino yeli yo Allah waɗanan ɗum yo Allah tasimi heɓay ɗum ɗo gasami heɓay ɗum ɗo ko ɗum woni rukubu bahru tamanni waɗɗagol maayo hara ko maayo yela wo tati on ko kasratu nawmi ɗuɗɗingol ɗoygol ɗanagol ha feƴƴita ɗuɗɗina wo ɗum kadi hino tawa kadi eko bonnata ɓernde nden warande wo nayi on eko warata ɓernde wa kasratu ta'am e ɗuɗɗingol ñamugol ha feƴƴintina hara suusu reednum no heewi tew haray ɗum noon hina ko moƴƴani ɓernde nden nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo nahnu qawmun la naakulu hatta najuwa wo menen ko men yimɓe dey min ñamata sina tumande men weela wa iza akalna la nashba si men ñaami kadi min ñamata ha min paadaranno min feƴƴintina koye on tigi ñaamu yeru ko hakkindi haray koyo on tigi ñaamu yeru ko hatojine mum kon haray on tigi wonayo ko wiyete kon al israfu fantingol ko karama ko ɓen noon inni al israfu fantingol e ñamete e ɓornateri wo ma huwa fawqal haaja koko feƴƴiti kon e dow ko haton jinɗa e mum kon sa waɗi ɗin noon haray a natoriɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala on danne haray noon neɗɗo fof neɗɗo nelaɗo sa sallam no makuno wo ande de haray huyre hino e bani adama si tawi nden huyre ɗon ndi moƴƴi haray bani adama on fof o moƴƴi si tawi nden huyre ɗon kande boni andu haray fof makko o boni ɓe maaki ande de haray ɗum ko ɓernde nden ɓe maaki kadi haray ande ɓernde nden hinde yoora hinde korna ko honɗum noon ittata ko nde yoori kon ko honɗum kadi ittata ɓernde wonte ginen si nde korniri sabu bakkatu wo ko hebbingol janngugol qur'an janto inde Allah e hebbingol anditigol fi mayde ko ɗum si ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam aksiru min zicri hazimi lazzat wo hebbine e jantagol figo ko wiyete mayde ko sendidirta hakkunde giɗo e giɗo muɗum ko ittata goɗɗo hakkude makko e sonna makko ko ittatamo e hoore ɗiɗɗe makko ko ɗum wiyete mayde nden wo hebbine noon jantagol fi mayde andede jantagol fi mayde hino heccinɗina ɓernde ko ɗum si ɓe inni mayde nden yoni waaju kala mo mayde yonaari waaju haray si yona ala hay e hunde ko watamo yonugol waaju haray si ɗum ɗon feƴƴi wal mufsidu minhu naw'ani wo koɗo tawa kadi o ceernojo ɗo kadi o wi ko bonnata kon ɓernde kon ko noneji ɗiɗi none ara noon aklul harami wal israfu ko ñamugol ko harmi e fantingol e piiji ɗin fof sa ñaami tun ko harmi andu ɓernde ma nde boni si tawi kadi a feƴƴintini e piiji ɗin foti ko ñandu ndun foti ko ɓornateri nin foti ko jarannam foti ko otoje ɗen foti ko losmanji ɗin kala ko feƴƴintenɗa kon andu haray hande kadi a tawni hoorema e ko warata ɓernde maɗen kon yo Allah dandi ɗum non wa qala rahimahullah o ceernojo ɗo kadi o wi wo qaswatul qalbi yorugol ɓernde wo ko min arba'ati ashiya'in iza jawazta qadra al haja wo oɗo kadi o filliti yewtere wotere nden wo ande kanko kadi ko yornata ɓernde wo ko piiji nayi kono noon sarti on ko sa feƴƴintini yeru ko haton jinɗa e muɗum kon o inni ara nun ɗum al aklu ko ñamugol ha feƴƴintina ɗum no tawa e ko yornata ɓernde goɗɗo ɗiɗi on annawmu ko ɗoygol feƴƴitugol ɗano ha feƴƴita ɓuri ko neɗɗon haton jinno e muɗum kon tati on alkalam ko ɗuɗɗingol haala kadi wowlugol ha feƴƴita bi gayril haja harawna on tigi haton jina e wowlugol ngol ɗum kadi hino tawa kadi e ko yornata ɓernde nayi on almukhalata ko jillodirgol kadi haray e yimɓe bomɓe yimɓe ɓe moƴƴa ɓen neɗɗo so tawi mo faala moƴƴugol o wonday e moƴƴuɓe ɓen sa wondi e moƴƴuɓe ɓen a moƴƴay kono sa wondi e bomɓe ɓen ko hasi kon haray on tigi o bonoyay yo Allah waɗu e yimɓe moƴƴuɓe wata waɗu e yimɓe bomɓe
haray non fof neɗɗo non yo ndaari ko homɓe wondata ɓen ɓe wondata ɓen ko ya eto ha hara a battinayi e maɓɓe hara so tawi joni ko moƴƴuɓe kadi ɓe battina e ma kono sa wondi e yimɓe bomɓe ha ɓe battini e ma haray ko an woni tigi tigi on neɗɗo perduɗo on kadi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo la tusahibu illa mu'minan wowata wondude wona yaaden gomɗinɗo wala yakul ta'amaka illa taqiyan wata ñaamute ma on kadi si wona neɗɗo hulowo Allah wondete ɓen rufaqa wondete ɓen yo taw hara ko yimɓe moƴƴuɓe kadi haray si ɗum ɗon feƴƴi ceernojo wo wi wo tarku kasratu dahiki wal qahqaha wo yo neɗɗo on accu kadi honɗum wo ɗuɗɗingol jalugol e jala kankita fa inna kasratu zalika tumitu lqalb no jalugol kankita ɗuɗɗingol ɗum woyo andu ɗum no tawa e ko warata ɓernde nden kon wara ɓernde nden few hara ɓernde nden nde wura hadde kadi fi Allah wowlataki ha hula fi darngal wowlataki ha hula qur'ana jangataki ha wulla si neɗɗo yehi ha tawi fi Allah wowlama battinta e makko fi mayde wowlama o hulata qur'ana jangama o wullata o wata miijitade o mayay ha gonɗi yalta e gite makko hara yo hulan hoore makko waɗa taw hara ɓernde makko nden nde yorino nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis mo filli ɗum aba hurayra radiyallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo allah on mo jam e kise woni mum ɓe maaki hadisi daɓɓo jogiiɗo manaji ɗuɗuɗi ɓe inni wo man ya'khuzu anni ha'ula'i lkalimat fayamalu bihinna aw yuallimu man ya'malu bihinna wo ene ko onon yo sahabaɓe a wondiɓe an ridwanullahi alayhim ajma'in ko hombo e moɗon ƴettata ɗi konnguɗi wonɗi e arde ɗo e juuɗe an so ƴetti ɗiɗo o gollitira ɗi si tawi kadi o gollitirtaɗi o janna ɗi kala on neɗɗo gollitiroyay ɗi konnguɗi wonɗi e arde ɗo konnguɗi nayi fa qala abu hurayra on say aba hurayra radiyallahu anhu oɗo wi fa qultu mi wi ana ya rasulallah min yo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam min mi ƴettay ɗin konnguɗi ɗi faalaɗa wasiyade ɗon e juuɗe ma mi gollitirayɗi mi yilto kadi mi jannoyaɗi kadi kala on gollitiroyayɗi kadi on say nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa ahaza bi yadi on say ɓe ƴetti junngo an gon ɓe jogi fa adda hamsan ɓe limi piiji joyi ɗi piiji joyi ɗo ko ɗiɗo ɓe inni ƴettayɗo ɗi yoyo ƴettuɗi hara o gollitirayɗi ma ɗum o jannoyayɗi kala gollitiroyayɗi say aba hurayra noon radiyallahu anhu ɗum ko abdourahman bun sahru dawsi o inni ko min yo nelaɗo mi ƴettayɗi e juuɗe ma mi gollitiraɗi mi jannoyaɗi kadi kala gollitiroyayɗi ila yawmi alqiyama haray ko se ɗum woni ni o gollitirnoɗi kanko o janniɗi kadi haaɗi hewti en ɗo enen kadi hiɗen jannali ɗo kala gollitiroyayɗi ila yawmi alqiyama ko honɗum woni aranum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeetino aba hurayra ɓe inni wo ittaqil maharima takun a abada nnasi wo rento e piiji harmuɗi ɗin a wonay hara ko an ɓuri yimɓe ɓen fof e rewgol Allah sa rentiki e ko harmi kon andu haray ala jiyaɗo moƴƴuɗo ka Allah ɓurma an ittaqil maharima rento e piiji harmuɗin fof takun a laatoto a abada nnasi ɓurɗo rewde yimɓe ɓen fof allahu subhanahu wa ta'ala jon noon iɗen andi alhalalu bayyin walharamu bayyin ko dagi kon hino ɓangi hino feeñi ko dagi kon kadi hino ɓangi hino feeñi ko harmi kon kadi haray hino feeñi kala fokkitanɗo hino ko harmi kon hino andi ko harmi kala fokkitanɗo ko moƴƴi kon kadi haray himo andi ɗum ɗo ko moƴƴi kadi fi honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki hadis wo al ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi nnas ko wiyete konko boni ko wiyete bakkatu ko konko suuɗi ka nder wonkima hara hiɗa anyi yo yimɓe ɓen ƴelli to anda ɗum ɗon a faalaka goto anda ɗum ɗon wo andu haray ɗum ɗon koko boni on bone ɗon haray Allah yiɗamo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi yiɗa ɗum ɗon kadi haray noon keeri sariyaji Allah ɗi hina ɓaɗeteɗi wona sakko ɗi yewte kadi ko Allah harmini kon fof koyo on tigi woɗɗito haray ko ɗum ɗon a wona e neɗɗo ɓurɗo e rewde subhanahu wa ta'ala wo haray ɗiɗi on
wo wardi bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas yondinor konko Allah subhanahu wa ta'ala on arsikuma ko okkorma kon wo a wonay ko am ɓuri alɗude yimɓe ɓen fof si tawi ko heɓuɗa wo wawete yonde ko heɓuɗa o a yondinora e hoore ɗum ɗon yetta Allah e hoore ɗum ɗon andu haray ko am ɓuri alɗude yimɓe ɓen fof wata tiggito ɓurɓe ma ɓen kala ko yowodiri e aduna ndaari wonɓe ley ma ɓen amma kala ko yowodiri fi lakara ko ya tiggito ɓurɓe ma ɓen hara ndaarari wonɓe ley ma ɓen kadi joni noon ko ya yondinor ko allahu subhanahu wa taala arsikuma kon ko ɗum hiɗen andi seydna ali radiallahu anhu nde ɓe landinomo ko honɗum woni kulol Allah o adduno piiji tati piiji nayi o wino ko ɗum wiyete kulol Allah ɓay noon e nder ɗin piiji ɗon kadi o jantino toon inni wo ko ya weltor konko Allah subhanahu wa ta'ala arsikama o inni o sa yondinori ɗum ɗon haray tigi tigi on heeɓi kadi ko kulol Allah ko wiyete kulol Allah o fuɗɗori hon kon o inni wo ko alkhawfu min aljalil ko hulugol mawɗo on ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu bitanzil e gollitirgol qur'anare nden tammun ko o inni warrida bil galil e yondinorgol yarlora weltora arsike hum fanɗu kun kon ko ɗum tawi mawɓe men ɓe maakay haray tigi tigi on ko yo Allah okkoren ko waɗa barki ko fanɗi o yo Allah dandu en ko waɗa ga barki haray ko ɗuuɗi o hunde so tawi a bari adama hon o yondinori ɗum ɗo yo andu kala ko heɓuɗa wawete yonude ko wiyete kadi ngalu ghina ngalu ngun tigi tigi ko ghina nafs ko ngalu wonki ko yondinorɗa kon hara ndaarari fi wonɓe dow maɗa ko yoniri adna ndaara wonɓe ley maɗa si tawi woɓɓe haray an a itti kooƴe a soƴƴaari a hirtoy to no woodi woɓɓe goo haray hay ittugol kooƴe ɓe jogaaki wona fere soƴƴaari ma ɗum wono fi hirande tammun ɗum kadi ɓe ni wowa ahsin ila jarika moƴƴo faade kawtal mangal takun mu'minan a wona e neɗɗo gomɗinɗo harayne laa sallallahu alih w sallam e maaki ma zala jibrilu seeraari jibril yusini fil jari himo wasiyolan fi kawtal hatta zanantu annahu sayuwarrisu haami sikki wondema tigi tigi on simi maayi tun o roninaymo ma simi maayi kawtal a ronaylan ma mi ronay kawtallan harayne laa sallam e maaki kadi e hadis kadi man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir kala e moɗon laatiɗo hino gomɗini Allah gomɗini ñalande sakkitinde falyuhsin ila jari haray yo moƴƴo e kawtal makko ngal haray noon kawtal hino woodi façon ji tati kawtal goono ton hara hiɗa joganimo haqqeji tati kawtal goono ton hara hiɗa joganimo haqqeji ɗiɗi kawtal goono ton hara ko haqqe gooto petto woni ko joganiɗamo fuɗɗoren kawtal jo tawata ko haqqe gooto woni ko joganiɗamo ko sa kawtiri e keefeero sa kawtiri e keefeero wano enen jooɗiɓe Europe ga ɓen si tawi kawtal ma on ko keefeero haray ko joganiɗamo ko haqqe kawtal ngal pet na ɗiɗi ala tammu ala kawtal jo mo joganiɗa haqqeji ɗin ɗiɗi ko si tawi hara ko kawtal jo ma on hara ko julɗo ɗon a jonnitayi mo haqqe kawtal ngal jonnitamo kadi haqqe l'islam on kadi kawtal jo mo joganiɗa haqqeji ɗin tati ko kawtal jo hara ko o musiɓɓe hara ko o julɗo a jonnitay mo haqqe diina kan jonnitamo haqqe kawtal ngal jonnitamo kadi haqqe enɗan ɗan kadi haray noon hiɗen andi qissa nela sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe feƴƴinino fure ɓay ɓe feƴƴini fure on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nani sahabaɓe no wiya emba o ko neɗɗo moƴƴo emba o ko neɗɗo moƴƴo kono o no lorrayno kawtal mum ngal nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam wajabat oya feƴƴinoya ɓe inni emba neɗɗo tigi tigi on momin andira ko moƴƴi ha feƴƴiti kono noon tigi tigi on o hino moƴƴotono e kawtal muɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on sayi ɓe maaki wajabat on sayi sahaba ɓe maaki ɓe inni men famari ko honɗum ndi woni ɗi o wajabat ɗo ɓe inni oɗa on mantirimo ko moƴƴi waɗɗanike mo aljanna oɗa on mantirimo ko woni waɗɗanike mo yiite jahannama oɗa o naatiroya yiite sabu ko lorrayno kawtal makko ngal oɗa Allah okkiremo aljanna sabu ko moƴƴino kon e kawtal makko ngal
yo Allah waɗu en moƴƴotoɓe e kawtal. haray naya ɓunkun kadi ko Aba Hurayra ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasinomo inni yo gollirma o jannoya ɗum kala gollirayɗo ɗum ɓe maaki wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. wo yiɗana kadi yimɓe ɓen konko yiɗanɗa hoore maɗa on say a wonay julɗo. yiɗana yimɓe ɓen fof kala ko yiɗanɗa hoore ma e moƴƴere. añana yimɓe ɓen fof kala ko añuɗa yo hewte immorde e bone. ko yiɗanɗa wonki ma kin ko yiɗana ɗum ɗiya wonkiji. ko yiɗanɗa sonnajo ma o yiɗana ɗum sonnaɓe luttuɓɓen kadi. ko yiɗanɗa mawɓe ma ɓen ɗiɗo yiɗana ɗum noon kadi ɓeya mawɓe ma luttuɓe kadi. ko yiɗanɗa kadi ɓiɓɓe yo heɓu ɓiɓɓe ma ɓen kon ma yo ɓiɓɓe ma ɓen heɓu hara ko ɗum noon kadi woni ko yelaniɗa kadi ɓiɓɓe jilɓe luttuɓe ɓen fof wo on sey takun musliman on sey haraya woni julɗo. fi honɗum ko woni julɗo tigi tigi ko man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. ko on mo julɓe ɓen fof daɗi boɗe ɗengal makko e bone jungo makko. si tawi yimɓe ɓen daɗi ɗiɗo haray a woni julɗo haqqan. si wona ɗum haray hino manki. hiɗen andi hadis mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki haqqul muslim alal muslim sittun. filla yegoɓe yinni haqqul muslim alal muslim khamsun. haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko wo ko piiji jeego. no tawa e majji noon kaɓe yinno haqqul muslim alal muslim on iza laqitahu fasallim alayhi. sa futti e makko ko ya hiwromo. wa iza da'aka fa ajibu. so noddima kadi ko yo notomo. wa iza atisha fa hamidallaha fa shammithu. so ili o yetti Allah kadi ko ya du'anomo. wa iza marida fa udhu. si o nawni kadi ko ya daroymo. wa iza mata fattabi janazatahu. si o maayi kadi haray ko ya ɗowtu fure makko ha o wattinoye kadi. haray ɗiɗo haray ko haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko. no tawa e majji kadi wa iza stansahaka fansahahu. so laaɓanima reedu haray an kadi ko ya laaɓanmo reedu jaɓa kadi ko laaɓanma kon kadi reedu. haray noon julɗo ko yo daɗu yo yimɓe ɓen fof daɗu bone ɗengal makko ngal ɓe daɗa kadi bone jungo makko ngon kadi fi yo wonu julɗo. ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. goto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellungal timmungal ha tuma o yiɗani musidɓe makko julɓe ɓen fof konko yiɗani hoore makko. yo Allah waɗu en tawaɓe ɓeɗo ya rabbal alamin. jowi on kadi e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam limanno kon Aba Hurayra ɓe inni wala tuksiri dahika fa inna kasrata dahika tumitul qalb. mi torikema mi yeejima wata ɗuɗɗin jala kankita. andu jalugol kankita ɗum hino wara ɓernde. ta ɗuɗɗin jala kankita ɗum ko waray ɗum ɓernde. falyadhaku galila walyabku kasira jazaan bima kanu yaksibun. woyoɓe jalu seeɗa ɓe wulloyay ko juuti sabu konko ɓe laatno hiɓe faggitotono. neɗɗo haray wata o ɗuɗɗin jalugol e inna jalugol hino harmi kono yonti jalu juste pour les besoins. hara hina jala kankita wata wonu kadi andirteɗo winna kaari hino wawi jalude ma hara kala ka wonɗa sa jali foppo tigui winna ko kaarijo ni. andire tigui tigui o wonayɗo neɗɗo wullayɗo si qur'ana janggama. andure wonu neɗɗo andirteɗo fesayɗo si fi mayde yewtama. wonu neɗɗo fesayɗo sa faggitike bakkatu. wonu neɗɗo fesayɗo si arati waktu on ka suudu Allah. wonu neɗɗo fesayɗo si tawi moƴƴere fuutikema kono wata andire campi e siga ɗi piiji hara tigi tigi on ko ɗum ɗo woni jikku maɗa. haray mi salnitora yewtere anden inchallahu. haray hadis mo filli ɗum Aba Hurayra kanko kadi aɗo mi fuɗɗa ɗum ɗo haray ko ɗiɗo piiji joyi woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kontanno Aba Hurayra. ara nun ɗon ko ɓeyni ittaqil maharima takun abada nnasi. wo rento e piiji harmuɗɗin a wonay ko an ɓuri rewgurol e yimɓe ɓen fof. ɗiɗi on warda bima qasama allahu laka takun aghna nnasi. yondinor ko allahu on arsikuma kon a wonay ɓurɗo alɗude e yimɓe ɓen.
tati on wa ahsin ila jarika takun mu'minan moƴƴo e kawtal mangal kadi a wona e neɗɗo gomɗinɗo. nayi on wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima yiɗana yimɓe ɓen konko yiɗanɗa honkimakin kadi a wona julɗo. jowa ɗum kon o inni wala tuksiri dahika fa inna kasrata dahika tumitul qalb. wata ɗuɗɗin jalugol, andu ɗuɗɗingol jalugol kankita hino tawa e ko warata ɓernde kon. en yewtino ɓawga piiji warayɗi ɓerɗe ɗin piiji ɓuyin ɗo no tawa e majji ñamugol feƴƴintina, ɗanagol ha feƴƴintina, wowlugol ha ɗuuɗa, jillodirgol e yimɓe ɓe moƴƴaɓen, ñamugol ñametewi ɗuɗugi, ma ɗuɗɗingol yelaji ma ɗum yongitagol e hoore hina allahu subhanahu wa taala. ɗiɗo fof piiji haray ko warayɗi ɓernde nden walla darde en ɓerɗe ɗen mayande. فقد روى أبا هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هري أبا هريرة أودو أفلي wonde ma nyandego gorko o arika nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wulliti e nelaɗo on o inni ko ayo nelaɗo Allah wo ɓernde annen ko nde yorunde ɓernde annen nde yori ene ko honno mi gerdata. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wosi a faalama yo ɓernde ma nde yo nde hoyu, yo ɓernde ma nden hoyu ha hattirde hoygol, ɓernde ma nden iwa ko yori kon. wo haray ko ɗi piiji ɗo ɗiɗi wonɗa e wadde, si a waɗi ɗiɗo tun haray ɓernde ma nden nde hoyay. haray noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe médecin ɓe ɓuri ɓe fewniɓe fewno ɗo mo ɓemɓene yo jento nana o hadis ɗo. haray kala ndarɗo tawɗo ɓernde mum hino yoori, ɓernde ma nden a fesata, ɓernde ma nden hulata. Allah noyni wa iza tuliyata alayhim ayatuhu zadatuhum imana ma ɗum wajilat qulubuhum, ɓerɗe maɓɓe ɗen holay annon ɓernde nden hulata, na fi lakara wowla, na fi mayde wowla, wona fi gabru wowla, wona qur'ana janga. ceernojo wari wajade hulɓine ha wulla, a wullata a wullinkinotako, qur'ano jangatake wulla ma wullinkinoɗako, andu haray ɓernde ma nden ko yorunde. oɗo noon o arkanelaɗo o wulliti o inni kanko ɓernde makko nde nde haray nde yoori. joni noon ko honno gerdata ɗum. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeetimo, ɓe jonnimo ɗe comprimé je ɗo ɗiɗi e ɗe pikirje ɗo ɗiɗi, ɓe inni sa waɗi ɗum ɗo tun andu haray pellet ɓernde ma nden nde hoyay. ɓe maki honnu fa ati imil miskin, o ñammin miskin, ñammin baaso. sifa ko Allah wi kon innama nuti'imukum liwajhillah, ande ko men woni ñamminande on ko fi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, min faalaka e juuɗe moɗon joddi wona weltanede kadi. inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, meɗen hulidey ka joomi amen ñalande sattunde ɓawlunde ñirɓininde. konnu wonno natija on, résultat on ɓay ko fi Allah ɓe waɗirno. fa waqahumullahu sharra zalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahu akbar. ɓaytumɓe waɗino fi Allah, résultat on ko yaltuno Allah on yoɓi ɓe ndin joddi ko ɓe faala, o dandi ɓe yiyanni yiite, o jalbini geece maɓɓe, o jalbini ɓerɗe maɓɓe, o hokki ɓe aljanna. enen kadi yo Allah hokku en aljanna. sen daari kadi ka suratul mudassir ka Allah inino ɗo ma salakakum fi saqar, ene ko honɗum naadi on e nge yiite wiyetenge sagar. qalu lam naku min almusallin walam naku nut'imul miskin, min laatanoki ko min juulaynoɓe, min laatanoki kadi ko min ñamminaynoɓe miskinɓe kadi, hari ko min añannoɓe, min ittata sadaka, min ñamminta ñamete, min ñamminta min ittata sadaka ndiyan, wona hay e hunde menen ko menen tun, menen e ɓeygureji amen. hara hay ɓeygure on tigi nden hino soñji, himo mari kono a yiyata himo ɓorni yeɗɗuɗi, himo mari a yiyatamo e suudu labandu, himo mari a yiyatamo himo ñama ñamete yeɗɗuɗo, himo mari o ɓornota ko coñci labaɗi, a yiyata ɓeygure makko ma yahaka makko ñama ñamete moƴƴo, a yiyata suudu makko ndun hara hino serti e suudu mo mara. ɓeɗo inni wo ma salakakum fi saqar,
ko nun naadi on nge yite wiyetenge saqar qalu lam naku min almusallin gogo on taw men juulatano ɗiɗi on kadi walam naku nutimul miskin min ñammintano miskin ka goɗɗo inno fi sabilillahi wo komin yennumo men ŋerma ɗon allah ley no inni o amma sa'ila fala tanhar si goɗɗo ari hara kotorotoɗomo wata gufumo wata yennumo wata ŋermumo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiɓe maaki fa'tu sa'ila walaw atakum rakiba wo okkore kala on tori ɗon hay si o ari hara himo waɗɗi si goɗɗo waɗɗi ke o toyi molnangi o ari o inni fi sabilillah ko ya ndaaru konngol ngol o wowli ngol hara a ndaararimo kanko wowlu ɗon ko inni ko ya waɗan allah sa waɗirani allah haray hina kanko woni ko waɗanda yo allah okkoren ko waɗen suusina en waɗugol ngol kadi haray sen ndaari kadi e yimɓe jeeɗiɗo ɓe allah hon ɗowdi noyta ɓen ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyamati ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsi makko on no tawa e ɓen jeeɗiɗoɓe ɗon wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu on gorko ittuɗo sadaka sakki o suuɗi sadaka on ha jungo makko nanogo wawi andude ko jungo makko ñamogo woni ko okkitiri ko ɓeɗo ɗowdi noyte nen ñande ƴetteɓe bajjum pelleto okkitira waɗira fi allah ittanayɓe yimɓe ɓen ande ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wo kala e moɗon ittanɗo julɗo sattende e hoore o aduna ɗo allah ittano yeymo sattende jeyande e sattendeji yawmal qiyama waɗon kadi ɓeni man satara musliman satarahu llahu fi dunia wal akhira kala on surruɗo julɗo allah surraymo aduna allah subhanahu wa ta'ala on kadi surroyamo laakara yo allah surro en aduna o yaafoyo en kadi haray laakara nela sallallahu alaihi wasallam maaki kadi wallahu fi awni al abdi ma dama al abdu fi awni akhi allah hino e wallugol jiyaɗo makko on fodde jiyaɗo on hino wallude musidɗo muɗum on walle musidɓe men ɓen kala jogiiɗo feere yo yanyu wata waɗu fi hoore makko tun wata waɗu fi ɓeygure makko tun yo waɗu fi julɓe allah ɓen fof o andita inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira hulangal ñallal ɗo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis wo kullu abdin kala jeyaɗe riwaygo ɓeydi kullu ibnu adam kala ɓingel adama tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuqda bayna al ibad haray bani adama fo bani adam kaka ɗowdi sadaka mo ittayno on ko e ɗum ɗon o ɗo woyto yawmal qiyama hatuma gayna ñaawede hakkunde jiyaɓɓen si innama fi sabilillah yeru ko ittuɗa konko ɗum ɗon ɗum woytoɗa sa itti buy a heɓoya ɗowdi buy sa itti gongel ni haray ɗowdi hummakungo gokkunni haray noon ko an andi ko honno faalira heɓiroyde ɗowdi yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arshir rahman si tawi kadi hiɗa faala ɗum o yeede ka ley ɗowdi arshir rahman eto itta sadaka hebbina suuɗa sadaka on kadi waɗiramo sabi allah allah inni in tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairun lakum so feññini sadakaji ɗin haray hino moƴƴi kono noon suuɗugol ɗi ha jonna miskinɓe ɓen handude mun ɓen haray ko ɗum noon ɓuri e moƴƴude haray itte sadaka jemma itten sadaka ñalorma fiyo allah subhanahu wa ta'ala wonu sabu kadi ko hoynani en ɓerɗe men ɗen ɗiɗa mum ɗum kadi nela sallam innimo wamsah ra'sa alyatim wo ko ya mowlu hoore alyatima sa mowli hoore alyatima ɗum ɗo kadi no tawa kadi eko hoynata ɓernde bani adama ɓaawo nde yorude andi taw alyatimajo ɗo ko allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti ben o ko allah subhanahu wa ta'ala on waɗɗi o alyatima nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam no andirɗen noon ɓe wonno alyatima hari ko a 100% baaba e maɓɓe faati hiɓe jogii lebbi 6 ka teege yumma maɓɓe faati hiɓe jogii télé wano a duuɓi 6 ɓe woni aliyatimajo nde laaɓi sallam no maaki wo o harminani yiite ngen
kala ngon jungo mawlungo hoore alyatima hara ko mawlini ko sabu yurmede miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on kala mo ɓernde mum yoori yo Allah hoynam mo ɓernde makko nden ɓe ɓerɗe muɗen hoyɓe yo Allah duumin ɗum ɗon yo Allah hoynu ɓerɗe men ɗen sabu kulol Allah yo Allah waɗu en hullayɓe si qur'ana janngama yo Allah waɗu en hulayɓe si tawi fi Allah wowlama nden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en battane moƴƴo fama kana min tawfiqin fa min Allahi wahda وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكرك وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأبرون به إلى الجنة فأقذف في نار جهنم ميدوترو الله سبحانه وتعالى يو الله هون دندم مي أندين تندي أمي رونكا قولي ترد ميدوترو الله سبحانه وتعالى يو الله هوينو برندي أن هوينا برد مونون ميدوترو الله يو الله ودو كوكو مي ويدو حركو سبي الله mitoriki Allah yo Allah hon woɗɗintin golle meɗen moƴƴeɗen e sheytane wata Allah hollu sheytane golle meɗen moƴƴeɗen yo Allah danduin en gollirgol yiingo yo Allah waɗu hara ko sabi Allah woni ko gollirɗen yo Allah waɗan en yewtere ko yewta heɗiɓe e yewtuɓe fof ko nafitore wanna en sadagatun jariya ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata ko nafoyta to wo ko on arduɗo e Allah ton hara ko ɓernde hisunde e shirku yo Allah waɗu golleji men ɗin fop hara ko yaadude e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallama haray miɗo andi mi wawata yewtugol haa mi wawa remplace ude fadilatul oustaz Abdallah Mombeya miɗo toranoɓe jam e kisiye kaɓe woni ton mi tore Allah taw hara hiɓe jam kamɓe e ɓeygure maɓɓe kala kaɓe wawi wonirde hoore leydi Allah nden miɗo toro Allah kadi wonande ɓe karamokoɓe fof wonɓe wurnitude ngol laawol ɗo laawol kisal yo Allah on hisimɓe wano wiira laawol kisal ɓe wonɓe kadi etade no fiiɗi yewtereji feƴƴira miɗo toro Allah yo Allah waɗanɓe mbuɗum fof hara joddi muɗum ko aljanna kala jogiiɗo ande yo Allah ittan mo ande kala nawɗo ma nawniraɗo yo Allah on dikkinanmo marɓe feere ɓe yo Allah on ɓeydanɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe ko waɗa barki yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin e hoore laawol l'islam yo Allah yaafo mawɓe meɗen hadiɓe ɓe fof ɓe ne'uɓe en danki en tambiti fi meɗen ɓe woni sabu ha famude l'islam ɓe finance fi meɗen fino laawol l'islam yaara yeeso kala fatiɗo e maɓɓe yo Allah taw hara himo e jam e kisiye ka woniri ton enen kadi yo Allah wurno en fodde ko ɗan gurna woni ko moƴƴani en yo Allah ƴettitu e ñande tawata ko laakaraw woni ko moƴƴani en miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala enen wuuruɓe kadi e ɗe leyɗe porto yo Allah dande en fitinaji ko woni ga kon yo Allah waɗu en wonayɓe sabu no l'islamu sakitora e ɗe leyɗe wata Allah waɗu en wonayɓe sabu no keferan ka ko woni ko sakitora kala ko nanɗo ga ko yaadi e deftere Allah nden e sunnane laaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam haray ko ɗum ɗo wonno fanude anden kala ko nanɗon ga faljere ma mortande ma ɗuma haray ko immorde am min wonɗo e wolde on Abdallah haray ko sheytani woni ko longine lan yo Allah on andintin on kala ko yaadi e deftere makko nden e sunnane laaɗo on yo Allah yejjintin on tawata kala no lundi deftere Allah nden e sunnane laaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.